ikomeye cyane y'agahinda kababara ubukene n'amarira menshi cyane isanda aya masaha ku bantu bose bakoreshaga bajya cyangwa bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu karere ka Rubavu. Mu itangazo rimaze gushyirwa hanze aka kanya, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabwiye itangazamakuru ko imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uciye mu karere ka Rubavu yafunzwe kubera icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri iki gihugu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yavuze ko iki cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 17 Gicurasi 2026 mu rwego rwo guhagarika urujya n'uruza no kwirinda ko icyorezo cya Ebola cyagera mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko abanyarwanda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bafashwa gutaha. Ati buri gihe umunyarwanda aba afite uburenganzira bwo gutaha mu gihugu nk'uko umunyekongo aba afite uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cye. Icyo gihe banyura ku mipaka bakagira uko bakirwa, haba hari inzego z'ubuzima zigira uko zibasuzuma. Meya w'akarere ka Rubavu avuga ko abambuka bari kubanza gusuzumwa harebwa niba nta bwandu bwa Ebola bafite ndetse n'ingamba z'isuku zakajijwe, kandi hagakorwa ubukangurambaga bugamije kuzamura ubumenyi ku ndwara ya Ebola. Yasabye abaturage gutanga amakuru ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya Ebola, abasaba gukomeza kuguma mu gihugu mu gihe icyorezo kigikwirakwira cyane kandi bakaba barimo bagikurikirana. Mu mpera z'iki cyumweru nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri iri mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Kongo habonetse umurwayi wa Ebola, nyuma hakaboneka n'abandi banduye. Ku wa gatandatu ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo muri Afurika cyatangaje ko abanduye bageze kuri 336 mu gihe abapfuye bamaze kugera kuri 87 bose. Amakuru avuga ko Ebola yaba yaragaragaye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi indwara ya Ebola ni indwara ikomeye iterwa na virusi yitwa Ebola virusi. Iyo virusi iri mu muryango wa virusi witwa Filoviridae kandi ishobora kwandura vuba hagati y'abantu iyo nta bwirinzi bwafashwe bukomeye cyane. Dore ibimenyetso 10 bizakubwira ko ishobora kuba wararwaye indwara ya Ebola ubwandu bwayo bwamaze kukugeraho. Icya mbere ni ukugira umuriro mwinshi utunguranye, kubabara umutwe cyane, umunaniro ukabije, kubabara imikaya n'ingingo, kuruka kenshi, impiswi zikabije, kubabara mu nda, kubabara mu muhogo, kuvira imbere cyangwa hanze y'umubiri, amaraso ava mu mazuru, mu kanwa cyangwa mu maso, uruhu rushobora kugira uduheri cyangwa guhindura ibara. Naho kwirinda Ebola bikorwa dukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa rukoro yabugenewe ibizwi nka sanitizer, kwirinda gukora amaraso, ibyuya cyangwa n'amatembabuzi y'umuntu urwaye, twirinda kurya inyama z'inyamaswa zapfuye cyangwa zidasuzumwe neza, kujya kwa muganga vuba iyo umuntu agaragaje ibimenyetso twavuze haruguru, kwirinda kwegera cyangwa gukora ku murambo w'umuntu wapfuye azize Ebola hatabayeho abashinzwe ubuzima. Iyo umuntu agaragaje ibi bimenyetso ni ngombwa kwihutira kubimenyesha abaganga cyangwa ikigo nderabuzima kugira ngo afashwe hakiri kare, bitabaye ibyo ubuzima buramucika akibagirana nta kuzuyaza.